ili zapravo neki podatak izvučemo, takođe možemo u štampanoj formi smestiti u knjigu vaspitnog rada i na taj način vi zapravo ubrzavate vaš proces rada. Da bismo koristili ovaj modul, odnosno da bismo krenuli sa korišćenjem, mi ćemo krenuti sa par podrazumevanih opcija, kao što su, na primer, kreiranje vaspitne grupe. Znači, vidjet ćemo kako možemo lako da kreiramo jednu vaspitnu grupu i nakon toga upis možda jednog deteta u tu vaspitnu grupu, čisto da vidite kako to izgleda. Nakon toga ja ću vam prezentovati deo koji se tiče konkretno vođenja knjige iz ugla strukture modela, znači da vidite koje su opcije dostupne u samoj aplikaciji i kako možete, na primer, plan teme projekta ili samu priču realizovati tako što ćete koristiti samu aplikaciju. Znači, kažem, malo drugačiji način vođenja i upis podataka koji generalno već vodite u papiru ili u nekoj drugoj možda elektronskoj formi, pa pišete u samu knjigu vaspitno-obrazovnog rada. Tako da, na samom početku napomena da je za kreiranje vaspitnih grupa neophodno da korisnik ima administratorski nalog za pristup tom modulu. Tako da će kolega Predrag upravo u ovom trenutku svima dodeliti administratorske naloge.